Akiria thutha wa mubango wa kuheana irio kuri muingi uria wathamirio kuma migunda-ini yao niguo kuhotithia waki wa demu ya Karemene tu. Rugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Kiambu Gathoni wa Mushoba ni athiete na mbere gukirira munini wa mutongoria wa bururi William Ruto, akiuga athiete na mbere kwagira President Kenyatta gitio riria riothe ratuikania bururi akihujia kampeini cia 2022. Tulimpatia mtu nafasi awe best man wa Uhuru Kenyatta 2013 na 2017. Kuwa best man ni kupatiana heshima. Kuwa best man ni kupatiana mawaidha. Ukikosa anakuambia mimi nilikuwa best man wako, unakosa. Lakini best man si kurudi nyuma kwa yule ambaye ulisimamia harusi, unaenda kutongoza bibi yake. Na kama unataka kutongoza bibi yake, lazima uwe na mpangilio wa heshima na kuwe na sababu tosha ya wewe kuingia kwa hiyo boma kutongoza bibi. Na sisi culture yetu ya Wakikuyu haturuhusu mtu atongoze bibi ya mtu kama bwana bado wako uhai. Onigi Gathoni ni okirire atongoria gitaru kia Mount Kenya aria mathiete na mbere kwa gutia ritana ria president ria gutiganiria kampeini na gwikirira uthii wa na mbere bururi-ini, akiuga kwa ihinda riri a Kenya ni manogetio ni uteti utari muthia. Tajira ya terere inde tutirathuriwa ni agade inde mutiratuthurira na tutini na miaka iri tucoka ni gitwaje kuga wa 2022 ni mwete mukahona inyue ni mwete mukahona ciana cianyu ni thomete ikarite cukuru barabara ni mwegetie gwakirwo maĩ ni muhoto makunyua arafu. Gathoni aretio itura-ini ria Kiriko thiini wa gicigo bunge gia Gatundu North County-ini ya Kiambu. Ngiribotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura Wagunya.